country theu angin India rama state zongzong le union territory then khatten an mani aro in rela dan in siam turin legislative assembly an neya Mizoram point kan nei tin legislative assembly mai ni lo hian legislative council po nei thei ani a Massachusetts state house le lian zual parukvel bakin han nei lova Mizoram point kan nei lo chutianga state chunga dan siam tura legislative assembly le legislative council laomang chuan rampum huapa dan siam turin parliament in ni kan neya chungte chu in hniam jok lok sabha le in sang jok Rajya Sabha te han ni state legislative assembly member te member of legislative assembly MLA tia ko an ni lain parliament in hnia member te hi member of parliament MP tia ko an ni ve thunga in hniam jok lok sabha member ni turin alo bera kumsam ni pangami tal ni angai lain in sang jok Rajya Sabha member ni turin kumsam thummi tal ni angai ve thung ami sing cheng zata zirin state sang in MLA le MP kan nei zat ai nang lo nuka Mizoram in Lok Sabha le Rajya Sabha seat khat ve ve chau kan nei lain Uttar Pradesh chuan Lok Sabha seat somriat le Rajya Sabha seat somthum pakhat an neya tuna kan soitur Punjab hian Lok Sabha seat som pathum le Rajya Sabha seat sari an nei ve thung MLA le Lok Sabha MP tur hi mipui kumsom pariat tlingchin voters identity card nei ten mani vote nei na bia la an thlanga MLA le Lok Sabha MP tram hi kumnga ve ve ani chuti line Rajya Sabha MP tram ero kumruk ani thunga athlang theitu te po mipui nol pui ni lovin state legislative assembly member MLA te an ni Lok Sabha tram kumnga hi aralin arwalin general election nei thin ani a tin tram top ma in president in a thiat thei bok chuti line Rajya Sabha ero thiat thei ani ve lova member te tram top hun point rual bok heklo soitawngin member tin ten kumruk tram an neya member mun thuma thena mun khat te tram hi kumhni dan zela topa chuta chuan an io tu tur ten ron thlakin anin banlet kwal zela Lok Sabha te anga pumpuya general election nei hukom velo ti chuan vo in April ni kwa hian Punjab Rajya Sabha member pasari zinga panga te tram alo top ta a an io tu tur thlanna chu March thatop khan nei ani soitawngin Rajya Sabha member tur hi MLA ten an thlang thina March thatir maya Aam Aadmi Party in Punjab MLA general election seat za som pasari omna in thana seat som kwa pahni ngot muwa sarkar na han siama wangin Rajya Sabha member tur po in Aam Aadmi Party candidate te an tling ngei don ti hriat sa ani a chu wangin Rajya Sabha seat panga no khat tur hian party dangin candidate an nei lova Aam Aadmi Party candidate te chu tu om lova tlinga puan an ni tuna chung Aam Aadmi Party tiketa Punjab aṭanga Rajya Sabha member Tharte chu tu tenge an ni kan clear ho do nanga chumi ma in Lok Sabha le Rajya Sabha in thana hian candidate ten India ram chung khoi hmuna po in thanan ma chonin nomination an file thei ani ti lo hrelok ila tuntuma Punjab aṭanga Rajya Sabha member Tharte jinga po hian Punjab po na cheng mi pahni an tel nge ani chung Punjab Rajya Sabha member Thar panga te jinga chuan ama saberin Raghav Chadha hi antar langila video masalama chanchin kan tarlan photo angin ani hi thalai le khathiam bright tak le ram mangai waisen box si ani a India Chartered Accountant na zirzo nu in London School of Economics a certificate course zirzo le in London a hian Chartered Accountant na practice ama puala farm si ama tu mek la in India a ron ho chovin Kejriwal tenen anin tonga ti chuan zoi in Aam Aadmi Party ta na in mang chho ve ta ni sang ni som panga Aam Aadmi Party na tum ni nana delia sarkar na an siam khan Raghav Chadha hi kumsam ni pasari mi ni in Party National Treasurer da ani a Party National Treasurer Naupang berani baka National Spokesperson ni bokin Naupang te in national media sang party ai a o thin kumsam thum pahni mi ani in sang ni somni Delhi Assembly election a MLA ta na thlan tlin ani a Delhi Jal Board Vice Chairman mo phur na la in ne takin na thok chho lockdown zo hlima Delhi veng then khat tui bil asan hluai awanga bil siam na hmun
Zonal Revenue Office atlo thut thu le mipui te tranzonga action alak ngal thu te tin zanlai pel hnu jinglam darli vela tuipam na hmun pump house tlo a an ha thole an tui din hmun a thli thlai lai te po video masalama kan tar lang to a hetia MLA ani na le jalbot vice chairman ani na hne taka hlen chua mek lai hian Punjab in thandona khan party in Punjab state ko in charge an ruata chu mo phuna po chu hne taka hlen chuakin Punjab lama jin deuh reng kha ni a in thlanma deuh loka Congress Chief Minister Charanjit Singh Chania bial chunga balu tol ruk na thleng mek an hailan na video te po video masalama kan ti chua to bok kha hetianga Punjab in thlana tangkai ema wangle a thorim ema wang hian result puan ani aro pui taka hne na han chan khan chanchin bumi ten Raghav Chadha hi Punjab sarkar thara mo phur na chel don le don lo an zota ani chuan eng mo phur na ma be sei lo thu le party thunei tu ten mo phur na an pek anga piang lom tak le phur taka a hlen chua mai thin thu in a chang chumi hnu loka Rajya Sabha seat ruak no khat turin an party nan Chhangte ni a chu po chu lom taka pomin midang pali ten nomination an file zuya party danga tanga nomination file anom tak lo awangin chu to omlova tlinga puan an ni ta hlom mani hetia Rajya Sabha member ta na puan ani ta ka chuan Legislative Assembly member le Parliament member ni na chel kop the ani lo awangin tun Delhi budget session nei zota ka khan Mars ni somni pali Assembly House a MLA ani na trangin an thla a hemini hian opposition leader me po in Raghav Chadha chu thalai politician thatak ani thu soin Rajya Sabha kaltur chu alom pui ruala Delhi Assembly House a ron let le tura du hial thu asoi hemini hian Raghav Chadha hian Delhi mi puite le Arvind Kejriwal chunga alom thu soin ani ang thalai kumtlem le tonsiat nei tlem tak chunga Arvind Kejriwal le party pumin rin na an ngatte chu lom om mati thu asoya MLA tana ma thlangtling tu Rajendra Nagar bial mi puite chunga alom thu le Assembly House aṭanga Parliament House a in son hnu po in Rajendra Nagar bial mi puite chu a hriat zui reng tur thu le in pum khat taka ramtan an tho ho chun zom zela be sei thu asoi kan soi to angin Rajya Sabha member ni tur hian kumsom thum ni nge anga ya Raghav Chadha hian a kumsom thum pali na mang mekin tuntra ma Rajya Sabha member Naupang ber ani chodon ta ani Raghav Chadha classmate Tharte ta zinga Dr. Sandeep Pathak hi kumsomli pahni mi ni in IIT Delhi a physics zirtir tu assistant professor ani a Pathak hian sanghi som pakhat khan University of Cambridge atangin PhD degree lo chuakin IIT Delhi a hian zirtir tu poimo takani IIT a physics professor ani mai baka hian Arvind Kejriwal ate politics sinaril ru ane in a theina zona tangin na satakin Aam Aadmi party ta na lo thok ve a tun Punjab in thlan ma chon zota ka po khan puanzar phena Aam Aadmi party ta na ruwa man na lo siam tu berle Punjab party organizational structure din tu poimo berte zinga mi ani a ticket sem chua konga po ngai dan tho tu ber pakhat ani bok nena ro pui tak an chan hnuwa hetia Rajya Sabha member ta na thlan ani hi Punjab mi puite tan po a thik chi ani lova Punjab ma son nan po a thataka an tho nge be sei om tin Punjab atanga Rajya Sabha a thut don mai ba ka hian Sandeep Pathak hi Pumodia le Amit Shah te state Gujarat a po Aam Aadmi party in state in charge ata nanda a kumin kum top lama in thlan ma chon turin anin buat sai chho mek ani Rajya Sabha Raghav Chadha te thut pui tur dang le Indian cricketer Hlui Harbhajan Singh hi cricket ngaina tu te chuan Sachin Tendulkar tluka an hriat lar ani a Padma Shri Award adon to ba ka Punjab sarkarin police officer DSP rank te po alo offer to ani a India ta na voi tam taka khel to ba ka IPL a Mumbai Indians le Kings 11 Punjab team a te captain ni in no moi voi tam taka lo choi pui to a kumsang ni sompanga anu pui ne in fanu pakhat le fa pakhat an ne ya tuna hian kumsomli pahni mi ni in India rama ro rel na le dan siam na in sang zo ka thu ve don ta ani tin Aam Aadmi party in Punjab Sports University din nan tuma po
Harbhajan Singh hi mo phurna poimo tak pek ani rin ani a Chief Minister Bhagwan Man nen hian tunhma tanga lo in kom to thin an ni kumsom nga pariat mi Sanjeev Arora ve thung hi Punjab sumdong hlotling le hausa ani a anu le paten kan sarnat na wang an thisan ve nu in nute kan survey te ṭlanpui nan Krishna Pran Breast Cancer Charitable Trust adina nute kan survey meicheza som nga chuang zet tan samari mitra alo ni to tun Mizoram Assembly Budget Session nei zota ka khan Government Deputy Chief Huipin afanu Dr. ani thu a soite kan lo hmu a kha afanu in physiotherapist azir chuana Punjab Lovely Professional University din tu le founder chancellor tuna kumsom nga pariat mi Ashok Kumar Mittal hi Raghav Chadha te bula Rajya Sabha thutur dang pakhat le chu ani a ani hi educationist rawpui ani baka sumdong lian ti te po a soi thei tho tur chi ani a university Lovely Professional University hi sang ni paruka din ni in Punjab Private University masaber ani baka India Rama Private University lian ber ani a Department sang somli panga chuang nein zirlai sing thum chuang an nei mek boka rampo na tanga ron zir po anom nual nge hetiang university lian din tu meu hi chuan parliament rorel in khoma afanu Dr. ani thu a soi velo turangai ani a tin heng Aam Aadmi Party Rajya Sabha Member Tharte thu soi hi kan Rajya Sabha Member nei chun zirlai pol hroi tu te po lo ni ve to thin in sap tonga thu a soi House Chairman in Mizo tonga soi emo atiang te khachu ani velo turangai ani bok engpo ni se Punjab tan le India tana naro pui tak an tho theinan du sakna hilan ve thor phot mayang tuntuma tan chuan heti chin hi ni se ka video te min lo like saka min lo share dar sakzel turin ka som chewa next video kanin hule don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule